Dumela mohi re a amera letsatsing lena la batjha ditaba ke tsa Sesotho kwano SABC 2 le kanaleng ya DTT ke mo le Triforce Nzuleng pele ke dihloho tsa ditaba. We remain grateful to the youth of 1976 for their contribution to the social and political transformation of our nation. Motlatsa Mopresidente Paul Mashatile o sitlele puo ya sehloho letsatsing la batjha mo a ba kgothaleditseng ho lwanela tokoloho ya moruo. We need young people who will behave like young people of June 1976, who take control of their destiny. Ahmed Katrada Foundation ho antetse Union Building se mo ellang ka hore mmuso ha o etse ka ho lekaneng ho phallela diphephetso tsa batjha. We are playing at home and we want to make South Africa proud, and the people are not coming out to support us, and we don't give in a good fight. Dipapadi Bafana Bafana e amela Morocco papadi ya ho phunyeletsa ho ya tournamenteng ya AFCON selemong se tlang. Harbele ro amohele mohi ba qolotsi ba ditaba ba Afrika Borwa ba hlanka ba sepolesa le masole ba ka ba 120 ba qeteletse ba dumelletswe ho thewa sefofaneng seo e saleng ba dutse ka hara sona dihora tse fetang tse 24 be ba fofaneng ba Chopin Warsaw naheng ya Poland. Mmuso wa Poland o bontshitse ha o sa kgotsofale ka ha masole le mapolesa a Afrika Borwa ba ne ba tshwere dibetsa le mahlahlela ho ka sireletsa mopresidente Cyril Ramaphosa eo a leng leetong la kgotso Kiev naheng ya Ukraine. Mopresidente Ramaphosa ke karolo ya moifo o tlo tshwara ditherisano tsa kgotso pakeng tsa Russia le Ukraine, mme ho lebeletswe hore hosane ba kopane le mopresidente wa Russia Vladimir Putin St. Petersburg. So we do believe that even at this stage, even as there's intensification of the conflict, there should be de-escalation, and there should be commitment to peace, and we should find ways of ensuring that indeed there's negotiations and there's also a movement towards settling this conflict. As we said, this conflict is also affecting African countries negatively, touching on the livelihoods of 1.2 or 1.3 billion people on the African continent who are being negatively affected. And that is what has also brought us here, as I said. We do want this conflict to be settled. It is going to be to the benefit of the peoples in the world as well as the peoples of Africa. Har khutela lape motlatsa Mopresidente Paul Mashatile o kgothaleditse batjha ba naha ena hore ba lwanele bolokolohi ba moruo jwalo ka ha batjha ba 1976 ba ile ba lwantsha mmuso wa kgatello. Mashatile o tshitlile puo ya sehloho ya letsatsi la naha la batjha ka tshebediso ya dikgokahanyo tlasa mokotaba o reng a kufiso ya kgolo ya batjha moruong molemong wa bokamoso bo tjhabileng. Le ha Afrika Borwa e keteka letsatsi la naha la batjha ka jeno, fela batjha ba bangata ba ntse ba tobane le diphephetso tse hlomolang tsa leqeme la mesebetsi, maemo a hlokang tekatekano le bofuma. We remain grateful to the youth of 1976 for their contribution to the social and political transformation of our nation. Their undying spirit and commitment to ending apartheid helped pave the way for a more equitable education system in South Africa. Mashatile o tobokeditse ngongoreho ya mmuso e malebana le sekgahla sa naha sa kgolo ya moruo mo a phaelletseng ka hore boemo bona bo thefula batjha. We remain concerned that the economy is not expanding at a rate that permits the economic development of a large number of people, especially the youth. Ka ho leleng baetapele ba PAC le AZAPO ba etetse bahale ba selemo sa 1976 Soweto mo ba hlalositseng hore le ka mora dilemo tse 47 batjha ba ntse ba tobane le diphephetso. We are here when the youth unemployment has overtaken any unemployment rate in the world. Now that is why PAC and AZAPO remain an answer and a solution to the African problems. It is not right that 30 years into democracy and about 47 years ago, young people are still unemployed as they are, about 70%. PAC le AZAPO di entse kgoeletso batjha hore ba di kgethe dikgethong tsa isao
molemong wa diphetoho. Ka ho le leng batjha ba ntse ba ena le tshepo ya hore ba tla fumana bolokoloi ba moruo ka le leng la matsatsi ka mora ho ikgothatsa ka katleho e leng ya fihlellwa ke batjha ba 1976. Le ha diphephetso tsa tlhokeho ya mesebetsi le menyetla e le ngongoreo e kgolo ho batjha, ba bang ba re ba hloka ho ikemela jwalo ka ha batjha ba 1976 ba ile ba ema ka maoto. Bang ba re letsatsi lena ke la ho matlafatswa ha batjha, empa ba ipileditse ho mmuso ho eketsa menyetla haholo thutong mmoho le moruong. Tsatsi le re hopotsang hore le batjha re na le matla ena re ka kgona hore re etse dintho tseo batho ba kgale ba sa kgonang ho di etsa. Ke tlile mona o tlo witnessa ha re celebrate jwalo ka batjha. Letsatsi le for nna means ho empower youth. Ba emeng ho bontsha menyetla e teng ho batjha ba re ba hloka ho bulelwa menyetla e fetang moo. We offer jobs for the youth. Secondly, we are a program, an NGO that goes into primary schools. Active education, company they target all social issues through education. NYDA e re batjha ba hloka ho nka moo batjha ba 1976 ba felletseng teng. What's different now is that we have been deliberate and intentional about having a customer-centric approach to our products and services. Now, what does that mean? So it means in practical terms that across all 44 branches of the NYDA, we have been deliberate in having a customer service that reflects quality. Luaka o re batjha ba hloka ho sebedisa menyetla e teng. Makgala Masiteng, SABC News, Bloemfontein. Metapele wa DA Johnston Hezen o re ha ho letho leo batjha ba kajeno ba le ketekang jwalo ka ha ba ntse ba tobane le mathata a tlhoko ya mesebetsi le tekatekano. O buile sena a le East London moketeng wa letsatsi la batjha. What we hope to do is to encourage young people to register. The 18 to 35-year-old bracket is the most under-registered group in the country. And we need to encourage young people to understand that the way you vote is linked to the way you live. And if you want a government that's creating jobs in an environment where we've got the lowest youth employment rates in the world, and where jobs are being reserved for cadres and those connected, you want to vote for a government that's able to do that. We've demonstrated in the last quarter in the Western Cape, 98% of all net new jobs in South Africa were created there because we know how to keep the economy moving. Mohipejana re kupile maikutlo a hao jwalo ka ha naha e keteka letsatsi la batjha. Potso ke hore na batjha ba fuwa monyetla o lekaneng ho hlahisa ditlhoko tsa bona ha ho etswa ditlhophiso le meralo ya letsatsi la kajeno. Maikutlo a hao ke a latelang. Le batjha ha re fuwe monyetla o lekaneng ho hlahisa ditlhoko tsa rona. Sepheo le morero ke ho ba mmuso o ya ka lehlakore o kgetha hore wa leloko le feng wa family efeng. Ba batjha ba bangata ba teng ba qetileng ko di-university, ba bang ba qetile ko di-college, empa ha ba sebetse mosebetsi leng hore ba o etse ko dikolong. Ka nnete letsatsi le la batjha e sempe le letsatsi la batjha fela ka lebitso. Boholo ba dintho tse bile go di a hlophiswa kapa ditlhophiso tsa letsatsi di etswa ke batho ba baholo be le hore ba ka hare ho parlamente ya rona. Ke ka ho ke reng ka nnete ha ke bone hona mo le go batjha ba ya teng mona naheng ya rona. Ke bona baswa ba tingwa monyetla wa go tsweletša maikutlo le dillo tša bona meketekong ye ya letšatši la go keteka baswa, gobane ngwaga ka ngwaga re kwa polelo go tšwa go moporesidente goba ditonakgolo tša diprofense tša go fapafapana. Harvele ro amahele mohi Ahmed Kastrada Foundation ile keteka letsatsi lena la batjha ka ho hwantela Union Buildings Pretoria. Bahlophisi mohwantong ona ba kgothaleditse batjha ho nka taolo ya bokamoso ba bona jwalo ka batjha ba 1976 ha ba bang bona ba dumela hore mmuso ha o etse o tlala seatla ho rarolla diphephetso tseo batjha ba tobaneng le tsona haholoholo tlhokeho ya mesebetsi. Batjha ba diperesente di ka nna 40 ga ba dire ga bana dithutego kana ikatiso. Pegelo ya ngwaga le ngwaga e ka ga go thapiwa mo tirong e supa go wela tlase ga go thapiwa ga badiri mme batjha ba amiwa ke seno. Ahmed Kastrada Foundation ba kokwantse batjha mo go seo se itsegeng jaaka National Youth Coalition go samagana le dikgwetlho tse di lebaganeng batjha.
At the center of this gathering is to have young people participate in the discussions of our society, to try to bring about new solutions, new ideas into our problems that we are facing, so that we can have a progressive and prosperous country by working together with the government. The right to quality education is a big one. The right to proper health care, the right to an equalized healthcare system, eradication of pit latrines, which I would say isn't just part of the right to quality education but spreads across, and also the need to protect the protests. Makole a re jaanong go mo maruding a batšha gore ba eme ka dinao fela jaaka batšha ba 1976. We need young people who will behave like young people of June 1976, who take control of their destiny. Batšha ba ikwetse gore ba akarediwe mo ditshwetsong ka gonne bokamoso jwa bona bo amiwa ke ditshwetso tseo. Offense Stimo, SABC News, Pretoria. Kgaitsedi ya Mekeni Given Atose ya ileng a thungwa ke sepolesa sa apartheid o re letsatsi la kajeno la batjha le motsosetsa maqeba ao a sokang a fola. Atose o ile o phetse ka boqhwala o fihlela hlokala ka 1998 lapa labo le re mmuso ha o itse se lekane ho ka tlotla barutwana ba bang jwalo ka Hector Peterson. Mehopolo ya ketsahalo tsa mohla batjha ba neng ba lwanela hore ba se rutwi ka puo ya Afrikaans dikolong ka nako ya mmuso wa kgethollo e sa thonkgela maqeba a Emily Tinyane ya dilemo tse 59. Moena wa Tinyane Mnyekeni Given Achus o ile a thungwa ke mapolesa ka selemo sa 1986. Ketsahalo eo ile ya fetola bophelo ba Achus ho fihlela a hlokahala. O ile a shwa ditho tse itseng tsa mmele mme a se a hlola kgona ho tsamaya ho itjesa le ho itlhapisa hara tse ding. Ene ga ha ke dutsile yena a hloka tjhelete ya hae ya grant e fedile. A re hona jwale o swa ka ha o sa sebetsa o tswile mosebetsing o ntso nthusanyana mane le mane. Grant ya ka e nyane mpate ke fila hore batho ba le bane ba nthunya hona bane ba tla mfeleletsa ba mpolaile tlar hobane ha ke sa le motho mo ke leng teng. Ngongoreho e nngwe ke hore ha ho etswe ho lekaneng hore ho tsejwe batho ba bolaileng diphofu le hoja ho ile ha thehwa komishini ya dipoelano e tswang ka hore ke Truth and Reconciliation Commission. Government ke bone ka re le mo TRC ha re so tsebe le ponesa le thuntseng mofu is painful relief. Silwane Gagau, SABC News, Klerksdorp. Ke matsatsi a ka bang a mane jwale Comrades Marathon e fedile mme re bone ha Mampudi wa 2023 Tete Dijana a ne a roba rekoto ya David Khatebe empa phirimaneng ena re bua le mo atlete e mong ya robileng rekoto ka ba mo atlete e moholo ka ho fetisisa ho qeta lebelo la Comrades ka Sontaha ho tloha Pietermaritzburg ho ya Durban e leng ntate moholo Maros Mosehla ya dilemo tse 81 e leng se tlisang tshepo ho batjha ba kajeno hore le bona ka tsatsi le leng ba tla fihla maemong a hae. Ntate moholo Mosehla re a o amohela ditabeng tsa Sesotho. Ntate re lebuisana lo thabisana le wena ka ho fihlela se batho ba ngata ba ne ba sa lebella hore o tla se fihlella ebe mmele o jwang ka morao matha dihora tse robong kaofela. Mmele ona o shitlehile ka morao ga le fela be o sa bontšhe kotsi. Go mo wa go shiya ga mmele ka ile gore ga o itshidula bona ka morao o tshwanetse o kry-a di-pain haholo. Mara bona jwalo ke itekanetse taba tse monate tseo. Ntate moholo o entse rekoto e ntjha e sa leng e dula dilemo tse ka bang tse 34 ya Wally Hayward. Na mohlomong ha ntse o lokisetsa lebelo le o ntse o nahanne hore o batla hore ba rekoto tama ke re o entse rekoto e ntjha ya hore o be ntate o be motho a moholo ka ho fitisa ho matha Comrades a iqete na ebe ine le ntwe bang o ntse o hopotse hore o tla e fihlella selemong se sa 2023. Selemong se ke be ke tloa ke na le maikemišetšo a magolo ke le gopola Challenger Station e ile ya mbotsiša ka potšišo ya gore na target ya gago mo lebelong le o bona e le nkare subtech jalo ke boitumelo wa ka ile golo ka ile gore
top 10 eo ke direng. E ka ba sub 10 ye ke yona personal best ya hao kapa mohlomong o le ka dimatha tse ding di-comrades wa etsa betere feta sub 10? Ga ke mo ke dima di-marathon tse di-record tsa ka ka moka di be di sepela no 8 sub 8. Yeah, the best record in the year 2007 ke di longa 751. Sure. Jwale a go mpolelle ntate Mosehla o se o mathile di-comrades tse 10 bang ke sa fose a kere? Ye ke ya lesome. Na tse ding tse rubong o di mathile back to back ka ba mohlomong o ntse o phomola dilemong? Ka se ka le go o di mathile ka fela tsona ka nako e le nngwe? Ya khawa fune o ba re tlo se ke ga botsana. Ke ne ke botsa hore na jwalo ka le comrades ya 10 ena ya ona jwale o fumane green number? Ke se green number green number o ipetsa fela o fetše mengwaga e 10 ke sona se go putisa gore o ile o kitima comrade. Mara go so go ditša mengwaga e 10 a ona se se etsa gore o ka tla go ntšha ditlogolwana gore no wena o dwa matha comrade. Jwale tse di mathileng tse ding tse 9 o no di matha back to back kapa ho teng dilemo tse bang o no ntse o phomola ho tsona ha o ntse o matha? Ga se ka matha back to back. Uno thoma wa fetša ka moka wa fetša mmetela ka o ting. Na ke thoma back to back para se gale ba ithomile. Ntate Mosehla 81 years boholo sephiri sa hao ke se feng hore ebe lemong tse o leng o tsona o ntse kgona ho matha mabelo a malelele hakale? Sephiri ka se ke na le sona mara se ke se kwishišago ke mo le mo a itwa le godimo. Utla modimo a mo file se a mo file go sona. Ke sephiri sa modimo gore ke fetse dilemo tse di ka ke ntse ke sa na le matla. Re a leboha. Ke na le talent ya tša mabelo ga ke thome ka di-comrade ke fela ke ithomile ke sa le sekolong. O sa le sekolong? Gona jalo ke no eta practice mo godimo ga talent. Haholo. Ke na le talent. Ntate Moholo ha re phethela bitsong la nako ke tsatsi la batjha ka jeno e ka ba molaetsa wa hao ho batjha ba ka jeno ke ofe? Molaetsa ka wa go bašwa gore bašwa nke ba tsenele ka gara dipapadi ka gore ga o tsene ka gara dipapadi o ka se kgone go lebelela ka mo mathoko wa bona dilo tse di ka tla go ya distepa bophelo ba gago. Batho ba bantši ba bašwa ba senyetša ke dilwanalwana tša go swana le majwala e sale ba bašwa ba tshwanela ke go tsenela di-drug tse ding tša go swana le dinyaope e sale ba bašwa ke moka bophelo bja bona jwa fetša bo senyegile. Jalo boipiletse jwa ka gore bašanke ba tsene ka gara dipapadi ga ba tsene ka gara dipapadi di dira gore mmele wa gago di lokile ge mmele o kile o kgona go lwa le malwetse a ka go fapana-fapana. Ntate Moholo bitsong la nako hle re lebuile ka ha o menahaneng eo hemmo ke Ntate Maros Mosehla ya mathileng comrades a etsa 9 hours mme ha re fetela pele jwale re kena tabeng ya papadi ya bolo e le mokwetlisi wa Bafana Hugo Bruce o re sehlopha se tlo sebedisa dibapadi hosane kgahlano le Morocco e le boitukisetso ba tournament ya AFCON e tlang ho thakgwa isao bobedi ba dihlopha tsena di se di phunyeleditse ho kena tournamenteng ena. Bafana ba ikemišeditše go šoma gabotse ka ge ba tla be ba ralokela gae kgahlano le Morocco e di goga pele mo go Group K morago ga diphenyo tše pedi ka tatelano. Ba fentše Bafana ka 2-1 ka Rabat ka kgwedi ya June ngwagola. Se ke sebaka se sebotse sa gore Bafana ba ipušulošetše kgahlano le sehlopha seo se lego maemong a pele kontinenteng ya Afrika. I think for the moment Morocco is maybe the best team in Africa. They showed it already 8 months ago by ending 4th in the World Championship. So that means that you have much quality. Batho ba rekile ditekete ka bontši gomme Bafana
ba swanetse go raloka ka maikemišetšo a magolo. The opportunity is there, and we have to take that opportunity. We played all our own home games in an empty stadium the last 2 years. It's not nice for a team who comes on the pitch and you look around and there is nobody. Ga go dikgobalo sehlopheng sa Bafana gomme go letetswe dikgolo go tšwa go moralo ka pele Percy Tau yo a thušitšego Al Ahly go fenya sebjana sa CAF Champions League. We're also playing at home, so it's not just only a game of two teams that have qualified. We are playing at home and we want to make South Africa proud, and the people are not coming out to support us, and we don't give in a good fight. Mano a mokgatlo wa SAFA a go fokotša theko ya ditikete a šomile gabotse. Re a leboa ka nnete goba batho ba kgonne bo bontsha bokgoni ba bona gore ba batla go tla tshegetsa sehlopha mpa gape ba rata ba lemosa gore ka ya ka ditukiso ka bo dihlophiso tse manere di entse ga re a lebelela stadium gore se tlale ka ofela ga sona. Ga go ditikete tšeo di tlo go rekišwa lepatlelong. Papadi e thoma ka iri ya 5 gomme e tlo gašwa thwi mo go SABC 1. Pero ka Sefiso Ramara wa ditaba tša SABC Johannesburg. Hayate Mohi.